Aputku. Nih Bu Idus Wejo nih. Ijen panugrahan nih tawang-tawang. Nih, kalabu lagi. Nih apa sih nih Bu? Mana Bu? Kopi lu kopi. Saya bilang kopi. Oh, misi arak soalnya no, kopinya. Wis nih ake ada kalau ke Jawa no, ke Jember. Ke Jawa? Ada urusan. Ini mana ada urusan? Apa kali ke Jawa masan kopi ke kene? Oh, aja masan kopi. Mana ada urusan yang kenang mana harus terpaksa nih harus ke Jawa. Bejat harus nih ke Jawa ke Jember nih nyebrang kan di Gilimanuk asanangana. Apa dak di pajarannya? Itu doh. Tadi masuk. Kondisi covid kene yo. Nah, terserah yo mengkengkek mau kalau penting tuh. Kan caranya pengaman kamu nah, pengaman itu loh jalan. Woi, nyaman nih. Wah, ada apa nih ramai di sini? Nah, main jangan lu motornya, main di nalung ayo. Jep, ada ale, ada rakonan, ada rakonan. Wah, nak kan ada deh. Nah, nih, minum kopi nih lu kopi. Nih kopi lu, kadang ado yang bersih kopi nih. Oh, nih kadang main melali. Apa masalah ente? Sing ngurung-ngurdu den. Cuma akhirnya sih aparane kalau ke Jawa, ke Jember. Men begitu apa masalah saya ini? Ini COVID. Kemudian mau zaman kene sedang merah-merah COVID ke Jawa, kemudian sudah gaya kok. Ulian takut COVID. Oh, pangaman. Ya, lu sisi nanti. Misi rahasia gitu. Raga sana dulu nih. Kang Wang malu nih sing usir nih Kang Wang malu nah. Mana kadang teke nih. Timpale no kadang teke nih. Kadang teke timpale gitu loh. Nah. Nah. Makasih nah. Nah, makasih. Ayo nah. Nah, apa kopi nih? Jajane kan panake Bang. Oh, nah. Jak panake nah. Makasih nah. Yo, nih ngomong jauh sana nih. Kapan nih kamu? Kamben, manteng, ngabo canang, ngabo dupe. Aduh seru gak di? Iya. Balian nih. Nah, pokoknya nyanan Cina Nawang ya. Nah. Jadi mana? Nah, siapa dulu deh? Nah. Tanya mana? Kapan lu? Penggal. Engalan nih, Mai. Den, kocak sudah ada ini. Engalan hujan nih. Aki aja ke. Itu nih. Ibu di tongosnya tahu sih. Mai, tuan, mai. Wah, takut. Sekeken. Ini seru gati. Main nih jalannya. Ingat ngabut canangnya. Main. Iya, main sini. Nih, dili tok. Pijak di bet ya kan. Bang tawang kali ini nomor lunas togel. Lunas baos. Lunas. Siap buyan kayak main. Kalau ke Jawa nih. Dia bawa main. Nah, nih sudah di tongosnya. Nah, dili. Nah, cat. Main, canangnya Bu, main. Canangnya. Negak malu ditujan nih. Negak malu melangin mesilo. Pang melah ban mepinunas. Apa je kertagih orang abetnya nana. Gitu. Ulang. Ini kayak wah nenok lakar kali. Siap. Sering ngomong nih. Acep Pang. Apa je pinunase jani. Pang benah banau. Serem gadi di dulu. Sini.
Aku takut nih. Lihat mati. Wih, ini api ini sing deh bandupan ini pasti sebuah perahu ide. Jadi setenang si lunas di sini. Oh, ini cari dunia. Ini kalau Pokoknya acepan aman nanti ke. Nah, siap. Nah, itu tadi. Aduh, besane melinggo-melinggi riki. Yang nganguturakan semua pangubakti. Yang jaga nunat manugrahan majeng ring palunggo hirat. Ijen panugrahan nih tawang-tawang. Kalah buka ke. Nih buah bisa nih lu. Nyanan buka. Ayo cepat. Tunas. Aduh. Apa nih? Aduh, apa nih? Aduh, apa nih? Apa kali main? Jambal katanya. Awak kigen ngangon masker. Ini misi ngalih gegemat main. Angon masker. Main ngalih mundur. Gitu juga dia no. Aduh. Hujan no. Bon kaca ini. Untuk gede no. Oh, paico tuh, sueco, jero gede ngicen paico nih. Coba buka lah. Aduh, apa aja banget nih. Aduh, penasaran no. Apa nih? Apa isinya deh? Masker no. Oh, ini masker nih. Angon? Ini bu angon nakep bungut cine, ane pangsing kah cine mebut len bangken dongkang doang sih. Ini anti hand sanitizer. Ini penyemprotan limo. Penyemprotan limo. Gitu nih. Ini pang bersih mana gitu. Oh, ini Sabun. apa nih? Oh, dijek Sabun. Sun Sui sama sabun. Sun Sui ada nih. Oh, sabun lah. Tulisannya bu Sun Sui. Ini namanya Sun Su. Wih, bacaannya apa? Sabun. Yang umbah limo. Oh, ini yang umbah limo. Apa nih suratnya nih? Adi mesti jaga jarak nih. Engkau tawa adi. Kalau gegemet nih gini-gini besu. Adi kayaknya mesti adi. Mesti apa nih? Oh, ini mau gulung no. Apa nih? Mau gulung nih. Melangin nih. Mantre nih. Mantre. Aku yakin nih nomor. Togel. Ini bu nih tunas si tuni. Tuh. Ada protokol kesehatan. Pakai masker. Rajin cuci tangan. Ini sabun. Jaga jarak. Ada nih. Kene nih. Cio oraino kemo. Oraino encing. Apa ada nih. Ngomong protokol kesehatan. Ngomong masker. Rajin cuci tangan. Ngomong hand sanitizer atau hand sanitizer atau nih sabun. Ada. Dan jaga jarak sih itu. Sih ada nomor bener-bener itu. Pantesan cangkemnya jangan juru gede. Masker. Gini tuh. Ternyata. Dong bojong. Wah bangun ragu. Wah bangun awake misi kebet-bet-bet lemah ini ngajak awake. Nah, seperti lagi nih. Awake tawa ulin kan ini awake gini sih. Yang perlu cang. Hujan-hujanan kamu. Kebet-bet deh. Plesok. Nanti kalian yang. Juru gede. Bos mogok. Sini. Aneh. Patuhi protokol kesehatan.